Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na kayat ni Bing Soriano akablaawan na iti katropa na iti Brunei. Ken alagman na iti agundaway amang kablaaw karag iti gagayem ken kakabagyan dita Hawaii. Kabuko family ken Ramirez family. Ken makablaawan kay amin adumdumngeg iti dayto a drama unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Das sipot, ken salawasaw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nakitak lakay. Tay, ano tinakitam? Dagiti agasawa ah. Asinaw. Da maryakan maryaw. Ay, anyat aramidin da. Napanda nagpurus iti tarong dalakay inso. Anya, ay, panagtakaw na dyan. Mansay, tikas ka. Bayaman ta bagbagaak ida. Sa narumbang gala na iti sanda kukwata, dakas na ita. Nagsaumot tay saan ama nagala. Apa, ada aya inalalak. Jay ngay mo't itlog ti manok ni lakay insaw. Inalam mo. Ay, dahitaw ti saludsod pa kay. Nakitam, aya anapanak iti inaladan da, anapan nagkaot ka iti baki. Saan? Oh, ba't lagayam? Apay nga raw, nga ako saranak iti kasta. Inalam mo ta talaga. Ay, dito'y matunag ti inaladan tayo, pinangalaak. Dito'y baki, nagiti manok tayo. Una, nga manok damot ti may nagitlog dita. Unay daytan kaka, tila masipsiputam. Amuyaw kakabsat. Ada pasalip ilay. Nya nga kita. Dakkel ti premyaw nga bakay. Nagsaya. Pasalip na. Pasalip. Agkanta. Ay, manungay mo ti abakan di ka. Dakkel Ay, kasanungay mo ti kadakkel na. Ta, kahit ko ba ti makisali. Ay, kidakkel 20,000 siguro. Ikaw nagsayaan na tayo. Kayat ko ano dyan. Di talado sa lawas mo mo. Mapan kayong amin adap no mamati kayo. Wano saan? Makisalip kayo. Sayang mo ti abakin niyo. Di kayag kapoy-kapoy. Tapno di kayag lupaw. Oh, naidaitan kaka. Latatang, inlawan nyo dagiti tattao na pa ni G Plaza. Talaga, ba't nga dapakuntais iti pinalaingan nga kanta? Wala ngang 2,000 lang ti premyaw. Inwaragawag yung matun 20,000. Ay, sumat dinangag ko gayam. Musan kayo nga minasigurado, tatang?
Nasaysaya at nagulimak kayon. Di na kuman sermonan. Kaslakit din si katinaganak kanya. Ay, uyak ka tingas na. Makatibabak no kastilag. Bagbagan kayo lang tatang. Tanarigat ti tao sa lawasaw. Ay, papanan nyo tata. Ay, inak man agsinger ka na kita pautang ko ijaili baraw. Nay, imbag man ta ado ti pautang yo tata. Damat ba set? Manungay man ti pautang yaw. 50 bail. Nay, dumad gayang ti kwarta yaw. Kunak no 1,000 lang ti pautang yaw. No na itala 1,000. Akad jak pagtaktakan na mapansin singeran. Ipadawat ka kukuhanan. Ura yan. Ay kat, umutang man nga ron tata ti 1,000. Ay, awan na. Jak agpapautang iti kasta kabasita kantidad. Manong nga ron ti kahit yung utang kada kayo tata. 30,000. Ay, pipiapay Nagangganas mo lang. Ti agpautang ka nagsinger no dakkel ti pautang. Unayo mo, asan kayo makasingsinger? Isu nga raw nga 1 kwartak tadi na mo't agbayad. Di awan may pautang yung kanya. Talaga nga awan Jak nga ron makasinger. Iso nga ron na 1,000 langan. Tadamot siguro igam yun ita. Ay, sanang agigigam ti basita kantidad na mauram ti bulsak no kasta. Nagsalawa sa boy. Unay daytan kaka. Te, patpatsimot nga min ni tatam nga unyol. Kano sa lawasaw day jay. Papay, sinalawasawan na kayo mat, nana. Kapirmi Ay, Diyos ka lakay. Mangilawlawan. Kat noon na pan nagsingir igiili, tayo sumati ko nana. Mapanumutang day jay. Anya? Wang, awan di kwartada. Na. Sa lawasa walaklakayan. Muna detan. Apay lakay, masikog gayam di anak damira. Nakadamagam. Sinipsiputak nga road. Pwede takas ta nga ugalim ta agsipot kay ti padamag mau. Saan nadakas lakay? Nasaysaya at mutlae nga. No maamuan mo ti kasasaad dagiti anda iti aglikmot. Tapno saan kanto amakmaklaat. No adanton ubana nga ubing. Unay daytan kaka. Sika mutlakay. Ikatumamot ti kinasalawasaw mo takababaen. Si Kangay, managsipaw. Dayta ati kababaen. Dayta lagsipsipot kararamida. Kayat ko lang nga amun mo't dagiti bambanag. Tanarigat tagbalin amut talengken ignorante. Ay, bakay? Narigat tagbalin at chismosa. Wano managsipot, iti chismis na. Ay unay daytan kaka. Nay, busy kayo atata. Agkararwar kayo may. Ay, kasta talaga tinasalukag baraw. Tano di karumwar, agbisin ka. Anya? Ayaw na daytan kaka. Pudno matikunak. Sa dino nga ron nga, iti pagsalukagan niyaw. Inak man iti kataltalunak. Tay nakagahapit iti natnateng asidaan. Ay, imbaga, dapagapapitan niyaw. Adin doon nga data kataltalunan niyaw, tata. Ay, basta iti kataltalunan mi mat Sa dino nga raw. Iyay, agturo, iya bagatan. Amok mo't amin nga dataltalon na ija, tata. Ay, tinakman disturbo na naninalada ba ka? Ay, kababain. Kababain mo't ay tibus ka. Iti kasamak ka. Ha? Ay, una data. Apay mo't dagi jay apo ni simuta naggagarampingat da. Ay, pag ko naamay, baka
Kano aggagarakgak da, akaslana danuman atukak. Ay, unay day tankaka. Uy, adapay na si putak kadakwada lakay. Anya ngay man ang tinasiputam. Nagsinipit. Pakasikuram ka na bilit ka na manok ng sisinipik. Kuma, ano manok kadabilit. Tirigat na kitao, tinasiputak, nagsinipit. Anya, sino nga tao na ita? Diyan nga ron apo nila kay Simo. Ay, tila masipsiputan bakit? Di ka lagbay na tila masipsiputan. Nagsaumat, tay awan pa kapilawan na. Si Kangay, tila masalsalawasaw mo. Dayta, tidildilawundakin ka. Lagi ti pada mama nagsipot ti agdildilaw kanya. Apay nga may nasiputan da. Apay nga may, nasalawasaw ka. Nasa umon. Ay, unay daytan kaka. Bakit, rumwarak. Papanamanan, Inda kagsalawa sa... Inda kumatang itinaimas sa sidam. ada kwartam aya. Ado Ay, nagkurimanan ti kinasalawasaw mo. Ay, ori kita ang bakit. Isang putan ka itinaimas asidaam. Inak makiuraga. Anya ti uragaam. Kalding kan baboy. Agparting amin da insyaw. Aya, ay nagimasan. Ay na, makapabisin lakay. Alay ka ngarudan. Ay, unay daytan kaka. Nay, papanan nyo tata. Enak man ita palutan. Barang mga bakak at igatang ko itinaimas asidamay. Apay nga, masapula makipalot kayo. Tapno, sida kayo lang itinaimas. Ha? At no, nagano ti kwartayaw. Ay, awan kasunhan kaw. Ta ada iti ima ti tao. Anya ti kayo ti asawan tata. Nagkapoy kan baraw. Kaya't asawan na jay. Inutang ti tao ti ado a kwarta. Amang padatang ibagbagayo nga ado ti pautang iyo. Kabaliktad mo ti manggag ko adamag. Anya adamag na ita. Ada kayo kano ti ado ti utang na. Ha. Unay daytan kaka. Awan. Naabakak. Sakit. Awan mo't nagtalag amang pautang kanyak. Namnamaan ni bakit isang put ko ana imas. Ada ako nito ayan tirida umay. Ano? Nakiktutak pa. Nakilata naloktan tirida. Nasiputak, asumungsungan ka lakay. Excited ak iti isasangput mo kunday ta. Insangput mo, ababoy kun kalding. Darasam to mo na, tailuto kon tinsangput mo. Agora ka bakit? Kasto na dyan. Modtoy kiden, ta siya akong timang luto, tapno na imimas. Awan bakit? Awan. Anya? Nagsalawasaw ka mo ito nalaklakayan. Deng ka pa yung amila. Danggag ti palusot mo. Saan mo't apalusot bakit? Anya nga raw, pambar. Saan? Kung nga main. Saan na natuloy nagpartida ka nagtitarakinda. Takwa. Masikaw nagtitarakinda. Kat sayang mo't no partinda. O, naidaytan, akinasalawa sa umaw. Pumano kan? Mga numaputod ko na ita, di lang masalawasaw. Unay daytan kaka. Nakitam day jay lakay. Jay, limabas. Di limabas ko naman ti nakita. Ni Flora na jay. Apay ayang amay. Idi na minsan, nasiputak. Anyaman tinasiputa maun. Ti lalaki anang tedken ko na iti kwarta. Isu siguro tinang sikugken ko na. Ila masipsiputa mag. Amom latan no iso tinang sikaw.
Sulaki day ta nagsweet da. Apay naging nagak na. Ay, saan ang naging nisum damot? Itinasamit nga isip? Saan apay naramanam di isim da. Saan? Ang aguray ka, itay nakpay asop supalpalon Narigat nga minti palpak ang managsipot bakit? Ay, unay daytan. Bagbaga ang man di man nagsipot nga asawam tata. Apay Flora basang. Uray bakit ti asawam tata. Mapatulak. Diyay la agsipsipot tar aramidan na. Kalpasan na, ichismis na, uray saan apod no. Ay nabalasan ka, kababain pa. Sige, in kapag sasawan tap no adagong kunana. Saan ko nga anakan, didagas nga ramay. Taamumutan, nagsaya at ako na atao. Diyak kaya dagiti managsipaut ka na chismosa. Kat, dagiti ngay sa lawasaw. Diyak mo't kaya't amumutan amay sa kaan na Diyosan atao. Diyak kaya dagiti managbasol, dagiti dinaamot, tagserbi iti Diyos. Madimot talaga dagiti manglipat iti Diyos. Taagbalinda adakas no kasta. Kas kadagiti sa lawasaw ken chismosa. Unay dayta. Day tamatam ang managsipot si kabakbakitan. Mudtoy mantas watak. Anya timbagbagang may papankanyak? Ay awan mat balasang kau. Nakitak laeng mat nga inikan na kay ti kwarta di may sa lalaki akin na inisem mo. Ijay asidug ti balay yu day. Kano first cousin ko day nga anak ti kabsat ni nanang. Dolyar tinyawat na kanyak. Takasangsangput daan naggapoy di Amerika. Tila masipsiputam abakat. Bakit ka lang amin kat? No saan ka lang kumaabakat? Isago-sagunot kan, jablo ka. Awan bain mo abakbakitan. Gusto nga ro din abalasan ko tanay. Magsirwaran dagiti chismosa. Isardeng mon ti kinalaing mong agsipot kan agchismis. Si kabakbakitan ngawan nakem na. Ay na, may babain ako ni, kitkitaan da kong dagiti tattao, ay nabalasan ko pakawanan na, gusto da itang takababain. Agsagana ka, tay darum ka! Apay day takamuol mula kay. Tinira na bakit? Apay aya. Sa lawasawak ka no nga may. Isa malmaldaya ka nagaway. Taim babain nak ni Bertaw. Anang tira kanyak. Pinagsasawan na kiti sangwanan ti publikaw. Agpadatan alakay. Pinagsasawan nakmat ni Flora iti sangwanan ti publiko. Iso mababain ak una yun. Malmaldayan kan agbababawi akong lakay. Idarum nakpay ka no. Resyak bakit? Awanin rupak ngay sarang ko iti tao. Aglalo na ito. Nagdakkel ti bukol ka. Huwag iti panang tira ni Berto kanyak. Sa katimbabain na. Nagpakpakaasyak. Kan nagkindawa kiti pamakawan kan kuara. Uray siyak mo't lakay. Nagkindawak mo't iti pamakawan ni Flora. Ngam kasladinak mapakawan. Apay ngamin, kastoy ti matak, managsipo, kanday to'y dilak mo't. Ay nalakay ang balbaliutan. Ewan bakit? Na ito'y nga minasungaw sa lawasaw. Hala, ang balbalutan. Unay-naytan. Mayat, kinasipot iti na espirituan, saan kat nasipot iti pagchismisan, ken
saan anasaya at itao asalawasaw tamanang ilawaan. Ditan papagayam tinagibusam ti pakasaritaan ara pauluan. Dasipot ken salawasaw. Dito'y programa tayo. Unay daytang kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.